Najstrašno je dole u ovo zrcekona. Mnogo gužba, narod svak došao da vidi ko što. Da nema, ne isu štala izgorela, koja je se. Kako kraljica? Sve kera. Dječko, dječko. Ti zboriš, mi ga možemo stajne traktor, mi ga već traktor ti umru za lijepo. Ali još ne možete po mene. A mi ga prijeli, mi ga traktor do stajne. Sve ga ovo kućiće prazno. I od tamo, od djekšice prema čijom djeka. Od iske. To sada gori, glabe sve. Vrtimo na portažu, na vas. Nikad nema, nikad gaske, kako znajete, nikad nema voda, nema kavera, nema džabe. Ovo ja nemam pojma, ima sam bulji sa svodu, od sobaje, isto ne pućite ma struja, ja buljenja, tu vodu, ne znamo gdje kako kola, ne prede ovo voda da izgori. Ovo je sve ovo, 3,5 eura bala, gore je detelina 420 bana, detelina 4-5 eura, detelina je. Evo, ovo je moje detelina, moje. U cijelo selo nema 10 krajeva, a ja samo imam 10 krajeva. I to je najbolje kraje u Makedoniji. U Makedoniji krave Grdosijeva, po 30-40 kila, mlade, drugo, treće tela. Ja moja pitanjsko mekano od nekog. Sve izbora. Krave, to je, želim pa dao neslovski umeš, da je to znamo, pa reći ovaj, nebo želim, to je počas da je ikao, keliti da plaćao, da je ikao, to je na lanci. To je neopišljivo. To je neopišljivo, da rikao da plaćem, to. Došlo je pa. A vi otujili ste? Da, kako lijepa ja. Cijela kravimo se 4 programu u terenu. Do 20 minuta studije od ovo pamet. A ovo što je štala? Ovo je štala, ostavljeno to. 10 dobitka, temo izgodene i svinje. Jabol kravi imaju u Makedoniju. Krave kako rikam, to je čudo, plaće mi rikam.